Conferenze regionali amianto. Appostisi de sa sceda de degno pianu regionale di amparu, limpieza e bonifica de situs ed edificius, s'assessore regionale a s'ambienti Donadedda Spanu e a sa sanidade Luisu Arro dant bogadu sa prima conferenza regionale amianto. S'attopius at attenni su 20 de Friargiu ai 10 de Amengianu in su Teatru Garau de Aristanisi. Loiant essi is assessoraus e is entes regionalis pertoccaus, su Consigliu de is autonomias localis, su PS e Sanci Sardigna, is provinzias, is ASL, Sarpas, is assòzios de is ex apparaus a s'amiantu e is organizzazionis sindacalis de is traballadoris. A mericeddu at essi presentada sa relata ambientali de su pranu amiantu de sa valorada ambientali. Sanidade in su sulcis gresienti. In Igresias, su 28 de Friargiu, s'at a fare una manifestada manna apparicciata dei cittadinus, ponaiga nou a su sciusciu des ispidalis chi narruint a rogus. Su reparto de cardiologia d'Antiserrau, cirurgia a pustis de su fogu d'Antitorrau Oberri, su reparto de ostetrice in capas a Dumudanta Carbonia. In Igresias de annos funt traballende in su CTO, chi siat depi furriare in presidiu de primori, segundu is programmas apparaus a su pubblicu dei dirigidori precedentis in sa ASL 7. Proprio in de retendisia a custu ospidale, su sindicu de sa zittade Emilio Gariazzo cumbitat a su commissariu nou de sa ASL 7 Antoni Onnisi a non fare scetas a concada.